Klimso mararani pachetonosi KAAC Hawar Keha Regional Committee Tumpen Thongnok Bikikat Kachipati Kibipon. Nijang Karbi anglong Kinyalong Forest IB Kikim Japan long kaphalangno puthak KAAC Tumpen Kapin Rempon. Dipu Chepong Sajerarong Kachikimo pon Ningkan Thongkebra Pligechogarni Katalon pon. Inglong Sabor LP School Pathwak Lamalong APHLC Tumpen Kangdang Amai Kidupon. Birta Kela Rado Anapan Kardom Pajero Kardom, non Birta Tanja Bang Samio Jang Terangpi, non Arjuita Birtang Tompen. Pinipai Kuni Nipai Krepli, Klimso Mararani, Pachetononsi, KAAC Hawar Keha Regional Committee Tumpen Patirpi Ponsi, Arta Krepli Pen Kijum Pinso Maratumapan, Thongnok Bikikat, Kachepati Kibipon. Pinyada porpai trogra achitima porsi bangso kachepate padoponlo. Bangso along Dokmoka Municipal Board Chairman Birente Rona Hinpen bangso kachepate ingpu ponsi kikat kachepate padoponlo. Radet pen nong ikipia jai mek padopon. Nong ikipia jai megalong aluhi sarpi sangpi pukila tipi gold medalist Asia Pacific Game lapen manpeng aluhi dhoni tokbi mondol pholoni circle lapen Phapang Jangaluhi, Rostom Tisu, Mondol Pholoni Circle Atum Chetonglo. Bangso ke kat kachepate along nong iaphan dihin kerabdun laki, kecheng sia nong ialong Bapuram Singnar, Bid Officer lapen adun thua nong along Rostom Tisu, Pholoni Circle lapen nong iahardung kerabdun Maipu, Thang Sing Timu, KAAC, CEC. Labang solong bang thongkep sose kachepate dunabangdo. Labang solong pen kecheng sia nong kachepalong pon laki, Probinas Topo adun thu anong kachepalong pon laki sarho ningleng lapen adun thu anong kachepalong pon thu laki dhuniram timu Dokmoka pen vaisong terang Karbilong rebirta Phaikoni ni phai kre player ni Karbilo charlia song inglong phwa tumpen mithanga sahemalong pherangkya mai ke dopon Laso pherangkya mai along Karbilo charlia song inglong pho mai phu thang sing timung pen kaning jepon Nijang Karbianglong Jinthong constituency Kinyalong Forest IB hem ki kim kerang pon japhan kedam tang phaikoni ni phai krehiniar ni KAAC CM Dr. Tuliram Ronghangari dengpen long sompon long Bondalabang solong kesom pon pang thek thek theatung ajo por phalangno tikang etlong Kasi majok le klem pusitami lapuson orlangno ki klem atumaphan Karbilo charlia song atumpen sodak pen pinrempon lo lapen khai so hejanang bong kacharbu jia bidilang no ki monon phi majok atumta klem kleden nangji lapen Karbianglong along masapta ka prek state atumaphan pek thek the puta ningje ponthu on 12th of November night at Sabuda. Some of the migrant or some of the unidentified persons who just come and destroy the recently laid foundation stone for construction of Forest IB at Sabuda, led by Dr. Tuliram Ronghang, Chief Executive Member of Karbi Honthememe Council. So the Karbi Student Association vehemently condemned the incident, and we, the Karbi Student Association, will urge the central government and also the police administration to settle this issue. How this migrant come and attack and destroy all the area where the foundation stone late has been done on 12th of November. It's a very unexpected incident that has happened in West Karbi, Assam. So. Regarding the border issue of Meghalaya and Assam, it's a very sensitive, everyone knows. This is an appeal from the Karbi Association to all the KAAC brothers and to all the Meghalaya government regarding the border issue, that we should not create such a hatred among the tribal community, because the issue of border is a central subject. We should respect and honor both the state government, and because the negotiation is still going on, and the land of Karbianglong is already notified in 1951 government notification. So yes, we don't want like creating the communal violence between the KAAC brothers and the Karbi brothers.
Because we have been saying that the KAACs and the Karbis are brother and sister. We are coming from the same ancestor. So regarding the border issue, we should not create the violence. We should not disturb. We should not in harmony. Give and take. From the very earlier, the Karbi Association has opposed the give and take policy, and we always believe and we always claim that all the area that has been demarcated in 1951 notification, this should be the integral part of Karbi. We will not give an inch of land to other state of Meghalaya, and we also request the chief executive member of the Honthememe Chomang to approach the central government and also the board chief minister, so that such incident could not be occurred in the bordering area. So this is a request to all the KAAC's brother, all the Karbi brothers, and both the chief minister of Assam and also the chief executive member of the Honthememe Chomang, that this incident is a very unexpected incident. So it's very light to give pressure to the government and also the central government, so that such incident will not occur in coming days. Thank you. Karbiang long aduya hoya long kaching thura vi mati klempon pe pusi aduya hoya radatum ningje vertiti. Inte non KAAC atumpian kaching thura sai ki klempon aphan long e kesom pon kupia pot si kaphalangno thu eloputa assistant debating secretary George Timumpen ningje ponthu. Development nai boli ajiloke border thaka Meghalaya border thaka Khasia ho Karbi ho Gorkha ho jiman community ase border area ajiloke eku development nai boli Karbi Autonomous Council karne blame kuri ase complain kuri ase tente after decades Karbi Autonomous Council under the leadership of Dr. Tuliram Ronghang or leadership তেওঁ try কৰি আছে ব্যৱস্থা কৰি আছে যে border area especially Meghalaya border area under Chinthom constituency তেওঁ চেষ্টা কৰি আছে যে ৰাস্তা পদূলি কেনেকা বনাব লাগে আৰু forest IB কেনেকা বনাব লাগে তাতে কেনেকা সিস্টেমত schools and colleges কেনেকা বনাব লাগে তেওঁ try কৰি আছে এনেকা সিচুৱেচনত some miscreants আমি কোনোবা tribes বা কোনোবা community কাৰণে আমি blame নকৰো directly কোনোবা miscreant তাতে আহিখিনি Karbi Autonomous Council official যোনটো ইটো foundation stone যোনটো IB সাবুদাতে লে কৰিছে তেওঁ এটো আহিখিনি এটো ভঙাই দিয়াটো this is an insult to Karbi Autonomous Council and from this point of view আমি ক'ব বিচাৰো যে border area থাকা মানুহ বিলাকে কি anti development নেকি তেওঁলোকে কি development নিবিচাৰে নেকি তেওঁলোকে কি তাৰমানে এতিয়াও ডুৱেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড থাকিব বিচাৰিছে নেকি যে মেঘালয়ৰ পৰা অপৰচুনিটি ল'ব পাৰো কাৰ্বিংলৰ পৰাও তো অপৰচুনিটি ল'ব পাৰো কিছুমান মানুহ তাত সাম এন্টি গভৰ্ণমেণ্ট এন্টি ডেভেলপমেণ্ট এজেন্ট থাকে তেওঁলোকে কি এতিয়াও তাৰমানে সিস্টেমত থাকিব নিবিচাৰে নেকি Dipu Municipal Board kaparlu Chepong sajira rong kachu kimpon ningkan thong kebra pli ke chogarni phaikuni ni phai kri pliar ni Chepong sajir patho aklamalong talon pon ada papor malom Chepong sajira rong amikar karlita ngatuma phan chikimo ponsi asonason kapathu kachepate padopon lapenani kang samapor radamai pi paman ponsi kapathu ke haya tuma phan nong e pajir ponsi rong si ningisi dorap thek verja phan lasomai long chethan chimum pon Labangso katalon po na mayalong aluhiaman pen Dipu Town Committee Chairman Rakro Padmasri Dhaneswaringti Abarim EM Jagat Singingti Abarim CM Sona Singh Timung Rongasar Ram Teron Chepong Sajir Village Development Committee Maipu Hem Chandro Teron Kong Chunbang Ramesh Teron Lapen Rongisi Radatum Chitodonsi Ingdeng Thongkebra Pli Chepong Sajira Rong Amahang Tegarni Mesen Pen Katalon Pachunpon Labangso piningan ningkan thongkebra pli angdeng labang ke nilitum ke do ponong lo hakke cheng benta chum har la buson ke dolo tema sita menilitum patiku ke pin lo atema labangso nilitum la Chepong Sajir foundation de ke pat diver ke labson helot no dang nilitum more than 88 houses do don sari kuri sose dak adon dolo labang song bong pen
dak nilitum non akai pinaglo jo kaprek aron kirim dadak nilitum ching luk saido aron barim dolo lukhimon dolo lapentu Christian dolo lapentu bhakti tom jo labuson do lasila nilitum kado kawe la arnisi ancura pet matang te chingri pet chingki chethan rapet labangso avar saike pinie sonson sinilitum pedoyalo aton kirim anatum stame nilitum pinike chingrum pet pensi kai stame labangso arong ke anso se ke me ke chok ya phanilitum chethan chimum chethan chepare lasonsi wang bom lo men pen arong nang pike 1988 14 November lo la sila super wang bom pen ni tumarong wang pen api bangke pilo rong lu arona lu sumar si 1991 kan la dulu la sila soteng pen si penang ni tum rong lu cari calo milo la sila son si wang tu pen api bangke 1994 January 22nd ni club mana te sampri club amhang pathek lo la son thak si 2013-14 aning kana bangke nil tum rong asar tu nei siksidula rong te ke rong asar doig nei pomas la so nil tum chulo la si rong asar le thota pen nei pening kani ko rahini pleng tang lo la pen ke supin so jot kali swalo so panta acha tai pinai adim pinai pomas la si swalo ham phang phan hai puni madang te November 1 tarikh ni son sing ko si 2015 aning kan sing ko si la rong lo Duki suam bota ni tuma bong singwai bom si akang dam bom la sini tumarong la plido isi bangke rong asara tumo isi bangke club lo isi bangke suam phang lo la penke development la tum chingki chingwai pensi do ya lamta klem bom bom la sini ni tu non ke wang na ni setan ni tum klem bom bom di la si ni tum kaita rong si ni si dei phan ni tum rong si ang bom pesi than bom chimu bom lo la si na la tu Paikuni ni pai kre thaumarni lakha kre pli korkanthi constituency ka parlo inglong sabor LP school pathwa klamalong EPHLC atum kangdang amai kapadopon labang so mai halong women wing atum chepatir pipongsi awareness sitami bipon lo Lapen labang so mai long mai phu sarsing rong pharpen mai pang cheng ponlo labang so mai long central committee pe nanga chetong dun APHLC mai phu je ai kathar vice president Rajesh Tisu APHLC CC Bapuram Terang Gursing Timung Samson Teron Rajen Timung Ruby Singh Ronghang Suren Kramsa Babul Kramsa Gonga Kiling Gotom Rongphar Anparta Garovin Pen Klimsom Sangma Women Wing Pen CC APHLC Vice President Purnima Inglengpi atum chetong donsi bangswamai RDP dun Lapen MP Horen Singh beningkan phoke plengpo non puta MP mohor korkan tialong avila lason thaksi MLA Dorsing Ronghang sitami avi tangte oson lo development lapen boreng avar cycle long dun athe Dorsing Ronghang aphan havar ke hat MLA kangwai si chok chelu alang like dipu constituency amonit lasi dipu che damju kitilo korkan tigo sonlo nangkelang po puta kathara sang hopen thanpo MP Horen Singh be MLA Dorsing Ronghang lapen KAAC CM Dr Tuliram Ronghang atum Kejapon BJP atum ki rada tuma phan thanda khai he puta kathara sang hopen jongpon APHLC asongja atum ki tribal rada tuma phan thanda khai puta APHLC amai phu je ai kathar pen than pachini po dokmoka pen waisong terang Karbi long rebel konat magedo inglong arat konat magedo dake kaita langkrang titi athema halatum kechetum hali jaseme kaperi hala kechetum a vote pen hailute la hailute choklu ha kechetum hanle poisa na pilap sita development akama na kleb pilap sita chok ni
ning hoi dulo te choklo poson sila CMEM tu matharong titi la potsi non dakta EM inut do seta alang lilam ta arju yedet lo ne alang lita ningye hai hedet lo hala kechie tu phan ansi claim pi chotlo la si korkanthi non back baret to vara ve thanga ve la hel Sakuri ke long neta korkan thio musti si pin ake ong tunai pusi kadoi Karbeng solang dora ticitan kasela soputhak pilok bisa sakori ke long bangke korkanthi chot kalia rokom lake karbiang long adang esita inglong aso tum an ke sakori ke long le lap lo la si la non siklo john phopa ka prang 1345 master a point lo halang bong ke tribal tunge bang troke brahini vet lo kente bang troke brahini vet lo and ke schedule paragraph 20 atenge tribal size nahi la 1345 te tribal size nahi ko hada ke kipu and ke apoisa ke tribal welfare ministry pensi poisa ke ban la tum bhan dormaha ke pi non ke dormaha ke long ke haro suri sira haro hinira thokner kebra ke thom ke chia tum si dormha ta long lo la pen tribal tum ke long dun ke bang thok kebra hini vet lo la pot si la karbiang long adang isita itum ki duk sai sel la si ki duk si la plain district karbi plain gali dak karbiang long plain ajo ke do atum an plain an chot gali lo inglong atum an talo alang litum a hem ke ilitum ahem alang litum kalilo ilitum ahem ke la nitum EPHLC leader tum ahem antalo mat plaster saiselo ahem inghan ki vit ahem saiselang sitahala bang ke chia tum ahem ke bang ita pen sang ti pen cement pen har inchin pen har long pen ting pen sigi kim saiselo itum bangela ta kim dun un edet lo la hello itum sakuri ke long le potsi la ke jasement la ke ka chiplang ilu BJP amai long tin tami re-election ke avi lage nanga chong thui pu Karbeng long solang dora phana mai tin nong ta la soputhak nang liklar dak kan pilok korkan thiarap na la ke alang litum kan ni thablon athema ka chong hu pensi is aron re pensi election pa pe dolo ponjat aron pensi election pe durong lo anke nya bierta lang si kang ton chalo kardom